beautiful family, welcome back to my channel. Nangai be pidon pedeng kamet kapat kabakoi kabakya, kumbangaru ngadon pedeng kamet kapan kabakoi kabakya. Te mentaga sengi hakane ka video ngakwa ban pen EP kumno ba pin layer yakini ki product yakini ki skincare product shwa ba pinta foundation. Don pedeng jompi ba kalianga kong pen iyangi lane batai ngi step by step kumno ba nginta yakini ki serum, sunscreen, batki moisturizer shwa ba nginta foundation. Te kane ka video kadai nakabenta jong kane ka topik te ngala ada ban saja ka kemajongam ta te ka banung kong hi mo lada pi pedon kam serum te pedon kam shwayo serum te lada pim pedon kam ru melele mo te ka banung kong hi pi habanta serum lada pi pedon kam toner te tak shwada toner te haden ma pil ada banta toner te sata padu serum te lada pim pedon kam serum te pila ban light direct sha moisturizer ma step ka ba arpat ngan sa moisturizer bangan padan kam naya ceramide 5% na dermako teune moisturizer ubes bha lada pidon terkong snedo te kan mau bha lada pidon terkong snedo te kabanung kong hi badon kam bha kata kadai kam moisturizer tak harendang long piru kumne ada banta moisturizer te hadian ma phila de banta moisturizer te ap kumba sun minute ai mo khnang ba kan absorb ha ka skin ka jongphi te ngala de banta moisturizer te mentapat nganta sa haldi sunscreen mo te ngapdan kam na Dr. Shad sunscreen te pihaban tak kumne ngala de banta sunscreen te kane kadai ka step ka balai te philayo ihi akador khumajonga hangne mo te kaweru ngakwa ban ong phi ba lada pidon pigmentation lada pidon melasma te don bakali nga gumto kumno ba phi cover yo melasma kumno phi cover yo pigmentation nda phila ta makeup kumto te hakane ka video ru ngan pan EP kumno bangin color correct ya u melasma lane yo pigmentation lane ya u dark circle lada pidon dark circle ka step ka basaw bangan pedon kam hangne kane kadai ka face primer na naika prep mi up ma tengan ta hangne khandet hakane ka jaka badan thliu dengan press bhagumna tengala de banta face primer na naika prep me up te menta ngadon hangne yo neu color corrector na forever 52 te lada pidon melasma lada pidon dark circle lada pidon mau pigmentation te pidon kamyo orange color corrector dengan shim uneu orange color corrector dengan ai hangne khandet ma onga kelet ban pen EP ya melasma jonga pe melasma jonga long kumne ma te tharai phila yo i yo melasma jonga te menta ngan shim do neu beauty blender pe hangne la kat kumne te ngan dap kumne haka skin ka jonga ma te what I color corrector shibun mo nomor ba ai khandet kumne te ngan mix arong mo orange color corrector but uneu beige ngam tip ngan ong kumno ngan shimune but une ma dengan mix hangne kumne khnang ba unom long orange than gumto haban mix kumne jaman tangan dap kumne se de menta kanam long orange than ma te page menta ngala de ban color correct yau melasma jonga dengan pen EP ya ka close camera ma
ulong kumne mentah. Te ngalak deban color correct ya melasma jonga te ngam te noisy palan te nga haban remove your new mic te ngan ai daka voice over ma nang ba pin yo snyo tho bha te mentang ngalak deban color correct ya melasma jonga te mentang ngan pen ap kumno nga color correct ya dark circle ma lada pidon dark circle tengam don dark circle tang banga kwa ban cover khandiat lamar ba kane ka skin hangne hajan khmat kalong stang bha ma gum to te pet long kum ne tenga kwa ban cover khandiat tenga mix lang bat kne ar jai hi kirong orange ban beige te ngan blend bha kum ne daka finger jonga te pet ngan blend shwa te ngala da ban blend te player e ma ngala da ban blend. The next part ngan use foundation. The new foundation ru ala da banyak tu epi haki videos barum jonga. Napdan kam daw Shopperl Miracle Skin Foundation. The new foundation hakajing sngel jonga ulong best ba. Te kat kom kadoro mo kadoro la kam best ba ta kadaw. Te nga thet khat saus pa kapor banga thet ma. Te pila budget kat kum ka shet jong phi tengah pedan kam daw 04 san na Shopperl ma. Te mentangan blend kum ne daw nail brush banga thet na Mars Cosmetic te la da don pdeng jong phi bakwa de pila ban thet yo nail brush best ba te long smooth ba pe foundation jong aru te menta ngan blend no sa nang ne na ka we ka ngap jong te menta ngal ajan dep te what I'm glad ban apply foundation harundang jong phi nda pila apply foundation namar ba bun ngi shet klet mo ngi apply tang ha kador kmat te ngi klet pat ya rendang te pihaban apply ba te menta ngala deban apply foundation te pila yo ihi mentau melasma jongaru umda pauthan te menta pat ngan pedan kam sau ne ul concealer te long light palat te nga shim biang daw neu color corrector tenga mix lang kumne baro ar tengan ishwa kumne haka khmajonga tengan ta shwa da blush tementa ngan set shwa ya ka dor khmajonga daw neu mini powder PSC ma yaw neu powder ru ngala deban pani phi hak videos parim yaw neu de PSC mini translucent powder na khamduna ba hala jabar te ngan ta daw nail powder na PSC mini powder ma best nail powder te ngan ta ne te yaw ne pat ngan blend shi bet ndangala de banta blush playo i tharai nga upload bun bha hak videos jonga Europe girl terracotta dengan eye blush kan dia ngam tip phi itana na banta blush ang banga yana de nga sa tanan ha te bet kalong kone natural ha bat kalong best bhalo te kadaw ba bale nga i kumne namar ba lada nga blend mentahi te kan long keki ba kata kadaw nga haban i shwa kumne dengan sa blend pat haden san minute te mentah kan tak blush wa te mentah ngal ada banta blush pila yo i tharai long natural ba dengan blend no yo nemo ngan blend beda fingers dengan blend baru ar dengan penipi ada mangal ada ban blend te mentang ala ada ban blend ya neu concealer dengan pedan kam na elf concealer but une color corrector une bat une nga mix lang nang tapat nga blend ma te next part
ngan eye powder biang hang ne mo ngan set powder hang ne PSC mini powder translucent powder te ngahaban remove ya kaneka excess product dengan yang new powder ru ngan subuh hang ne dengan blend shibet te ban blend pat ngan blend shibet te mentah ngan ta eyebrow mah na PSC hi ngala ada ban pen EP haki video sebarem te ngan shoe fill kan dia hane na marba une eyebrow jonga ulang duna bhamo duna bhausnyo dengan shoe fill tang kumne tenar ada yang palat nama bah mi baduna snyo komnete no ban penyong tan rom tenar syukwa ban fil komne kan dia new eyebrow definer best bahana PSC ta sa eyeliner mascara te eyeliner ngapdon kamna faces Canada pa eyeliner bat mascara ru ngapdon kamna Maybelline Hyper Curl waterproof mascara dengan penipi ada mangla ada bantah ngapdon kamna faces Canada mentah te meru la jandot mentah te ngapdon ngan tak syoma nomala haban pej bahan eyeshadow ngapdon kam daw neo blush ma ada pim dan eyeshadow lawan dan kam daw blush dan kam kan dia mentapan ngan dan kam neo eyelash color mah ngal ada ban pen kedor layo i tharayang de la long kedor kan dia ngal ada ban apply mascara behane layo i tharang mentah ngan apply sa lipstick te lipstick ngan perangkam na Swiss Beauty mah best bahana lipstick lada pikwa nude lipstick te ka shade jong kane ka lipstick 415 sauce pa katsan bear na Swiss Beauty mah non transfer waterproof lipstick te ngala dia ban apply lip liner de sintor jonga pe hang ne umpat koi ra tem ngan padan kam da Swiss Beauty mah lada pikwa lipstick balong nude kumne best bahag ka shade na Swiss Beauty te kalong creamy hakapo kita te hadena pila de tapat ulong mat ma te tangkum nehi kaneka makeup tharai playo ihi te lada pikwa baka makeup jong pi kan long lasting te pila ban pran kam da setting spray ma te last ngan pran kam yo no setting spray na Urban Decay all nighter ngala ada banta makeup layo ihi ngala ada ban batai ngala ada ban pen ihi step by step kuno pin layer ikinegi skincare products but foundation pet ka makeup jonga kalong kumne kade ka natural lighting mo pet kade long glow bha te tangkum nehi kane ka video ngangai ba ka ajing mentoy phi bat ka ajing arab phi kumno ba phin cover ya pigmentation melasma but
dark circle te ladapi ikana de kaneka video like, share, but subscribe ikana channel te ingin saya kenduk padhaka